امروز من برای شما کورنیک رو نشون میدم. از این پیش یک ویدیویی کرده بودم. در اونجا طرز گرفتن خمیر سمبوسه و تنو کردنش رو فهموندم. امروز باشد رزولتات همون ویدیو رو در اینجا نشون میدم. همون زولایی که من گرفته بودم کورنیک آماده کردم. البته شوهرم به حد دوست می‌دارن خواهش کرده بودن. انا در اینجا زوله ها رو که ما میگیریم اساسش در چی است که زولا اگر چقدر رزونق و خوشرو بیاید در درونش اگر پیاز و کپوسته اندازید سمبوسه شما بامزه می شود. زولا رو تنها گردش رو تیز کنید تا اینکه قطعهایش نیست نشود و در начинкаи курник бошад ман гӯшти мурғ, картошка, пиёз, майонез, намаку приправа. боз як қошуқ равғани растаниро низ илова кардам ва анамин тавр курникро дар анамин шакл печонида баъд аз он дар болояш тухм карда дар мобайнаш бошад каме сиро мегузорем ва баъд аз он кунҷути сиёҳу сафед кардам. шумо хоҳед сиёҳдона кунед, чизе ки ба шумо писанд аст. баъд аз он дар духовка дар дараҷаи 220 градус то пухтани курник сурх карда гирифтам. вобаста аз ҳарорати духовкаатон, яъне паст аст ё баланд аст. бинед азизон чӣ қадар хушрӯ аст ва маззааш ногуфтанӣ мешавад. ҳатман видеоро то охир тамошо карда лайку комментарияро фаромӯш насозед. хайр азизон.